ya Kizinda Town Council na n'emyanya egihinguririze yarugayo yashobora ku hariho ibura ry'obupira omuri Bushenyi. Abantu bagira ngu akakoko ka sirimu nikeyongera kujanjara omuri Bushenyi kandi ekizibu eki eminyeto nekyegekerera ibura ry'obupira. Ebi bigambirwe omushomo gwo kwegesa eminyeto emiringo yo kwerindamu akakoko ka sirimu ogubeire gutebekanisibwe abebembezi ba district egi. Eki nikijaho bwanyuma yo kujanjara kw'akakoko ka sirimu okweyongera. Abantu kugira ngo bafuna akakoko ka sirimu mu bwingi nemberereho abantu binesente abana bazoma mabara batakayikire sangane beguza abana bato munonga kana mabara na Kizinda karengana na polisi no bokwizate kutufaho tunaturiyo kale abantu bana baryo tine mutakosa kubafa kugira ngo abase kubarebera kugira ngo ageti basoma mabara kwatama abana bato bana batako kibaryo mbara abantu abamu tebana na sente ezitunda kondo na yate waneno bazitunda kondo eza government don't force zino kondo menene bazitunda kutunzi just akapisi kamukana kakondo munya bakatunda nusu 12 mwezi mu bitano ata mabara zengara bamanji. Emnyete negira ngu government ekabura kubafaho kurabira okubateraho emishomo nacho cyongerireho endware egi. Nitekateka sirima wenche rule yongera umucyanga citu no kugira ngo tufunamo kushomesibwa na mnonga nko kutwafuna merizo ubusirimu yareyizire mnonga bakaba tushomesa honkebyo bakiza babirugaho mwe ninjira ngo twayongera kufuna okushomesibwa hari sirimu ejo neza kucerire. Okurugerera ahabahangu omubyamagara muri Bushenyi obucweka mwenda aharigana bw'abantu nibo beine akakoko ka sirimu. Ihangariye natwareba n'abantu bana konga Bushenyi tine bangayi mwenda kandi ko kwongeraho okashuma okayikomanya bakweta Kizinda ari ni muhamanya Kizinda muhamanya abakumanya Kizinda ni bangayi we bari ati ko okashuma okayikomanya bakweta Kizinda omuri Bushenyi district oshanga yabo eri nayi higuru na mwenda ni bakora ki ate cyo nikimanyisa ki nabukirabe kiri kityo enshonga yo kumeraje omubazi nayo ni nkuru okurugerera ahabashaho ko kutunga akakoko ka sirimu wawe akatungera izoba ninga nyamwaso ninga sande wire obukoko bwa sirimu ni bweyongera omunonga they multiply so fast in the body in the blood turi hamwe ati ko kuzayo kachebeza enyuma maybe yes and ibiri ningo kwezi kurugirira everyone konga with a period of 2 to 3 weeks bakashangamu wabaro obukoko bwa sirimu buri mushagama wawe ni waburi mu thousands. Ebyo bikiryaho eminyeto ehanangirizibwe kwerinda tweberere mu mushongezi uburi wa Kizinda ubutari wa Kizinda uburi wa Bushenyi twebereremu tumanye gucemira kuma amagara gitu ebyo muntu kuza kubihagambire yetware umanye ti amagara ni ngenda. Ekiro cyo kutekereza akakoko ka sirimu nikibaho buri kibanza cyo ku 12 buri mwaka umunsi yona. Gasha kwa Olivia na Sasira omuri Bushenyi.